India amasung Myanmar territorial exchange tawnaраklabadi Manipur sokadra habi matang ase khoi political commentator the professor sagnareba mayam tonga wafam thamni haiba tare oja khoi kano gi se khoi social activist haiba tare Nandu Luwang manasu phongdoli swana khoi demarcation tawgani hainari basi Manipur gi miyam tumina laifam thokte kupna khanau ba mathau tai masi aruba khoi situation se yamna khoi hauzik demarcation tawgani hariba sigi Manipur gi miyamna khoi tumina laifam thokte masigi matang da yamna kupna khanau ba mathau tai haina khoi social activist federalism nandona su phongdorakli haba tare oja chamatang se ka tendanga thambiyo oja no di pan ke ya cham chumbe akoi gi no khoi nandu ko mo so khoi gi mahiroi du oirin mahiroi gi tawdra khotara mo so amu ko gi ko President ko civil society ke tawdra khoi gi mo oirei ni mo chi bare ba Manipur kan bare ba Manipur ngam khoi kari no haiba mo chapchara mo I tong mo khangi adu ji huji yengo yu shem matam du gi yu shem adati ma'am civil society organization ma'am pon mangna Indo Myanmar gi khoi gi oiro lakhoi gi matam jira satna border number 76 aduna sora kanda kilomita ni pan jungchile ga naga matam du gi DC to bi kanta masabak jangor adagi akoi gi kano da akoi gi kano gi maitei khul kotha rum henjelakpa noi no baksi taje pu da mari ne ba akoi gi DC ne chingba kai ne ba tawdra chapchana khangram ne ba ada border gi marak ta leire ba akoi gi kunja ching Manipur gi kunja ching ba pon bakcho akoi kai phang ro kham ngam me ba hale le kai ma gi lam khai kai no la kai mi ne kham wo do jum du lo kham du ne ba adoro mayam puro na hujina haire ba mayam ako Nandu Luwang khangde political analysis khangde ate wari subari khangde mayam na haire ma puna baksing ado achumba wafam ne ba achumba wafam de ko mayam puna ko ngangi ba kholau thungdo amato la ko punma tai ba amata na pulaga ko gi apun ba gi bangan sakti chagab tai ire ba kalawi damakta Yatara, adra ko swat ro ko machine je khamung tar ba do ko gi divide run police hana ba gi thabuk su yam hai ba inda ga bengi di hilagi ba ko aduna mashi ko latest ta biramba godo divide run policy do aduni adra ko na tv discussion da shi da like haiba like da chu kango ya por mangna lono oja chu kumar ko ko ni oja gi hane ko mi yamna duksiba han ni ma hairi ko mo yam na lawai phakto ta lai ba ko tak bi shi ko na lenga lo se ba asa chuba khangwa puwari chuba ma pun ba ke ko history me ko budam ni lenga no sini ma khangadam ni masai ngam khai chi kai ro le gedam ne ba ado mashi matang de ko tumina le to kumsi isagi ai haisini mi be ge lu mom ka so la ba ni pi ngan ka so ba do akara tumina le ngam de do lo wi mom ka so to ro ni ne ako yi huji ki orio chakol ba tam bida ipai pu thang ti andra sagon dra ara mai nga ma ngak charam na le jeram do indirect king ki bam tung de gi adu asola ka da mo da ko yi mo da bitok ni na haibu mo ya bra ba di bitok ni haibu ti bitok ni haibu de ko ya ga haibu ne ba bini haibu de huji han ngang der ko ma am do ala luksi sitir una len di na ala ma hari di adu mi ma pa ni ke ma phok ei di adu ki lai ni dina adu bar da ngana du war gi hairo dra moi phok yo lali sok to roi hairo ba asing ba ko gi ala ngam khai ani sige de ma ka chen to guni ala chap chana du bore phin kha gani ha Manipur gi lam chi ma mang ba hai ba che India gi lam mang guni chap chana ngak kani hai ba du di lok tho ne du di prime minister ti ma pun mang na Manipur gi pajama tumin na pe tara le bio hai bi mo da hai bi ga dam ne ba adu hai na ba so khoi la ga lo ching de chana adu thawdang lo bi ga dam ne ba adu gi dong de la ga loi hai bi la ga le ba ga tu ne ba la ba ga ku da mi yam jo wi dra ba ha adu ching pa tu ne ai hai do umang wamang sha u che adu ati ji mi yok dor ka di le ba sum ngai le ba ngai ne de de ka loi hai bi ku chu hai ne ri ne ba ji ai hai na ba bi ni ko adu da to bi ga no adu ma phok de ma pun bang se kari ko makhra le na phok da ri pane adu lakshun bi hai ba tam de gi oja ngasi